ya monongwaga e tla tswelela ka kgwedi ya Moranang jaaka go rulagantswe. Mothoetso dumela ke bidwa Reginald Richardson. Dumela mothoetso nna ke kgomotsego o tukile yo ranolang ka puo ya diata ke Tshepiso Sekolo a re tsena mo go tsone. Totona Advocate Duma Boko a re tshenyetso setšhaba e dirwang ga go abiwa dithendara tsa ditiro tsa puso tse di diretsweng go tlhabolola lehatshe e ka thibelwa mothogo ka tiriso ya maranyane a artificial intelligence. Totona Boko o buile se ko palamente maabane ha a tsibogela pego ya kabomadi a setšhaba ya ngwaga wa 2025-2026. Bolomo ba go bitsang artificial intelligence go kgona go tsa algorithms tse di ka dirang tshekatsheko tsa bona gore the metrics of assessment ha di tsentswe di tlhaloganyesega go sena motho yo ka sokamisang a pheusetsa ko bobirwa mme tshwantse ye go ga re hikwang go sena ope yo ka pheusetsang ko constituency ye go teng e ke a khanetso ga go dilo teng go sena dilo tseo e le go aba mo go objective fair in terms of laid down metrics. Khonem, artificial intelligence is capable of it. It has these capabilities. We limit human involvement. We limit propensities to do corruption, rent seeking, lotsetso radi hokotsa. Ha jaanong tiro ya bilwe jalo o bo khona go e sala morago ke yone ta reng ditsetana tseno o batla go di tsenya tsa gore mangwa a kolotwa manga a kolotwa e ta bo e bua e supa mongwe le mongwe a iponela le ene yo o kolotwang a kgona go bona gore ke ha go kwadilwe gore ke a kolotwa e kgona go supa gore mme o kolotilwe lebaka e bo e le gore dikgato jaanong di tshwanetse di tsewe mme ha re sa aga an ecosystem and architecture of institutions and structures tse di ka re kgontshang gore dilo tse di diragale ga re ka ke ra gope Boeteledipele jwa lekalana la bana le bogole kwa sekolong sa Batlokwa National Primary le baeteledipele ba motse wa Tlokweng ba go tlile setšhaba go thusa puso go baakanya dikago tsa sekolo seo go letla baithuti ba bana le bogole go tsamaya ka phuthulogo mo sekolong ba supile fa seo se ka thusa baithuti go dirisa dikago tsa sekolo seo ba sa kgoreletsege ka gope ba buile se fa mohumagadi wa ga Tautona mme Kaone Boko a na itetse lekalana leo ka la boraro mohumagadi wa ga Tautona o na le ko gape go lekola ditsamaiso tsa sekolo le go sekaseka fa ka thusang teng ka mananeo a ofisi ya gagwe ke badiritse motlhosi. Lekalana la bana le bogole kwa sekolong se se boatana sa Batokwa le na le baithuti ba le 47 ba dingwaga tse di gare ga bothano le sephato go hita go tse di 22. Thaelo a matona a borutelo mo sekolong se ke nngwe ya tse di kgoreletsang maiteko a go thomamisa gore baithuti ba rutwa sente go ya ka bokgoni jwa bone. Ka tsamaiso ba tshwanetse go kgagangwa ka dithopa tsa bana ba le bohera bobedi gore barutabane ba tle ba kgone go ba ruta le go ba tlhaloganya sente mme mo nakong eno ba heta palo eo ebile palo ya barutabana ke 1:10 ratio. Godimo ga mo lethoko la koloi e batsa mo malapeng le dikago tse di sa agelwang bana le bogole di kgoreletsa kanamiso ya thuto mo go bone. Re na le letlhoko le lentsi thata re na le mathata a gore classroom tsa bona a modimo seemo se leng gore ga seemo se siame mme re eletsa gore go mo di-classroom tsa teng re ka leka go bona gore ka di oketsa ka tsela e ntseng jang mme gape mo godimo ga mo re na le mathata a gore go le yona ya council e re ntshitseng gore e nne ba tseye ko malapeng e ba ise go sekoleng re ntse re dirisa yone yala for the past 10 years mo e leng gore ga e mo seemong se e leng gore se siametse bone bana ba mohuta o ba re dumelang gore ke bana ba ba fapegileng. Dikgwetlho tse ga di se dinyemise barutabana le baithuti ba moko ka jaana sekolo se se dira bontegela thata mo ngwageng o hitileng sekolo se se ne sa pasa ka 70.4%. Selo se mogolwane wa thuto re Peter Choto a reng ke maiteko a go dira ka botswapelo ga barutabana. Mo nakong eno baithuti ba le 21 ba bana le bogole ba setse ba alogile mo sekolong se mme ebile ba setse ba bone ditiro mo mmarakeng wa tiro ya diata. Our progress in academic performance and the expansion of the special education unit highlights our commitment to inclusivity and excellence. Despite challenges like overcrowding, our belief
in the potential of every student continues to drive us forward. So, loeto la mohumagadi wa ga Tautona mo sekolong se ke tsholohelo mo baithuting barutabana le barutwetsi ba lekalana le segolo jang mo nakong eno e puso e rotloetsang thata ditshwanelo tsa batho go akaretso tsa bana le bogole. Ke Badirise Motlhosi, BTV News, Tlokweng. Motho e tshwere ntse re le kwa Tlokweng kgosi puso ga borone wa Batlokwa o itamile go thusana le mohumagadi wa ga Tautona mme Kaone Boko mo maitekong a gagwe a go thomamisa gore ditshwanelo le tamelo ya bana di a diragadiwa mmogo le go lwantsha dikgwetho di tshwana kgokgontsho tirisobothaswa ya dino le ditagi le tsotlhe tse di apesitseng lehatshe leno. Kgosi puso o dirile maitamo a ha mohumagadi wa ga Tautona a ile go ipega kwa kgoteng kgolo ya Batlokwa mme Boko o na le kwa Tlokweng go lekola ditsamaiso tsa lekalana la bana le bogole kwa sekoleng se se botana sa Batlokwa National kwa Central Resource Center for Special Education go dirwang ditshekatsheko tsa bana le bogole. Kgosi puso o supile gore le bone mo makgoteng a bone ba mekamekane le dikgang tse di amang matshelo a bana jaaka go dirisiwa bothaswa mo go tsa thakanelo dikobo go ikgatholosa bana go ba tseela boswa le tse dingwe. Kgosi ga borone o gateletse botlhokwa jwa tshwaragano ya batsadi baeteledipele ba tshwana magosi le makalana a mangwe go thomamisa gore bana ba bona tlhokomelo e maleba. Kgang ya bana re nna ha mo kgotleng re le bogosi ra arametse dikgang ke tsa kere le rona mongwe wa rona a tsena mo komiting ya child protection tse di tebagantse le kgang tse di amang bana ba amega ebile ga seo se se ka latolwang tse dingwe ke dikgang tse di amang bana e le tsa di-estate tsa boswa go rontshiwa ditshwanelo tsa dithoto thularong ya batsadi kana kgaogano ya batsadi ke dingwe tsa dikgang tse di tshwenyang kgang tsone tsa defilement mo baneng ke dikgang tse di tshwenyang kgang tsa go dirisa bana mo kganyeng tsa ditagi as far as go ya le ko tlase ga bo primary school tota ke dikgang tse re di itemogelang we have handled dikgang gone ga mo kgotleng ga tse di ntseng jalo ke dikgang tse e leng gore tota di tlhoka gore bana re ba special attention ka gore ra itse ra ba tlhoka mo bokamosong tse di tshwanela tse ntse le di bua go se le rona di re tshwanetse ke sologela ebile ke rapela gore modimo ta re thusa re dihenye re tshwaragane re dihenye ka gore tota re ke ra kgona hanga ka dira ke le nosi go se ya songwe teng ga o ka ke ga bereka re tlhaela re se go tshwaragana le botsadi re ba bitse ba re batsadi ba nambe kana ke ba re kopa jana le lana le bana ba re puso e solofetse go romela ko lefaufaung maranyane a satellite a maitebolo a bidiwang Botsa 1 e le ditso mo lefatsheng leno. Mogokgo wa University ya Bust Professor Otlogetswe Totolo o tlhalositse fa go ribololwa ga maranyane a satellite e le mangwe a maitlamo a puso a go tokafatsa itsholelo segolo jang go lwantsha dipetso tsa tlholego ka jaana maranyane ao a kgona go di bonela ko pele a rutlwe Mphokele-Boge. Go bula semmuso ga Botswana Satellite 1 mo go tla dirwa mo kgwedi e latelang ya Mopitlo go tlhalosiwa fa e le toro e tonafala thata ka se e le maikelelo a puso a go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno bogolo jang mo mohame wa temothuo le go lwantsha dibetsa tsa tlholego. Maikelelo a lefatshe leno ke go dirisa Botswana Satellite 1 go nna sekao mo Afrika. It is an honor to stand before you this afternoon ahead of celebrating a monumental achievement for Botswana and African space community, which is the launch of the first Botswana satellite, popularly known as BOTSAT-1, the first of its kind in this country. It is going to be launched very soon, and we'll give you the details. Indeed, this milestone is a testament to our nation's capability to engage in space science,
satellite technology and innovation-driven economic growth. Go simolosiwa ga Botswana Satellite number 1 go tla thusa mo isagong go tokafatsa go lemoga seemo sa tikologo nako e santse e le teng. Last week, we couldn't cross to Dokweng, and we couldn't go to other places. Habomalapo crossing, it was all kinds of things. These things can be predicted using scientific tools, including satellite technologies. It is possible. Other nations foresee some of these disasters well before they can happen, even a month or 2 or 3. Mookamedi wa sekolo se segolwane sa dithuto sa maranyane sa Botswana International University of Science and Technology, Professor Otlogotse Totolo, a re go maleba gore lefatshe leno le tswelele pele kwa go aga di-satellite di ka nna 2 kana 3 ka se se tla thusa go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno mo isagong. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. a re ntse re a letsone mokwaledi mogolo wa lekgotla la SADC re Elias Magosi a re go godisa mohama wa kgotetso go tshwanetse ga dirwa ka maano a go sireletsa metswedi ya kgotetso mo Afrika. A bua kwa moletong wa dijo tsa maitseboa ko phuthegong e tsweletseng ya merero ya kgotetso ya 2024 SADC Sustainable Energy Week, re Magosi o na tlhalosa gore go rotloetsa tirisano mmogo le tlhabologo ga gare ga mahatshe a SADC go ka thusa go rarabolola dikgwetlho tsa kgotetso tse di lebaneng kgaolo eno. Go rata Moranyane ka dintlha. Phuthego ya ntlha ya 2024 SADC Sustainable Energy Week e kaiwa fa e tla rotloetsa tirisano mmogo e nang le seabe mo kgolong ya mohama wa kgotetso. Kgotetso e kaiwa e le botlhokwa mo go godiseng itsholelo ya mafatshe a Afrika. Phuthego e kaya kgatelopele mo maitekong a mafatshe a kgaolo a Afrika mo go nneng le kgotetso ya sennelaruri. We must recognize as member states, as SADC as a region. Re tshwanetse go lemoga gore tirisano mmogo magareng ga mafatshe a kgaolo ya borwa jwa Afrika ke konokono mo kgolong ya itsholelo. Re tshwanetse go bereka mmogo ka jana bokamoso jwa rona bo ikegile thata mo go rona re le banni ba kgaolo. That have often left us exposed and vulnerable. And so all I want to say today is to reiterate what the President said earlier, which is that energy is an economic imperative. And so as we think about our time and reflect on the issues throughout the rest of the week. Mafoko a ga taotona a botlhokwa ja kgotetso mo matshelong le mo diitsholelong ya mafatshe a Afrika. Mo bekeng ke batla gore le tle ka metlhale ya gore re ka sireletsa metswedi ya kgotetso le tse dingwe jang. Se se botlhokwa thata ke tirisano mmogo ya bana le seabe le ba ba mo mohameng o ikemetseng go isa kgaolo ya Afrika kwa pele. The continent, we most importantly need to partner. And across this room, we have policy makers, we have private sector, we have civil society, international organizations, and I would like to see the partnerships come to life. Mookamedi wa lekalana la Botswana Oil Limited, Re Meshach Tsekedi, a re le tlhoko la kgotetso le tsweletse ka go gola, ka jalo go tlama mafatshe a Afrika go somarela le go sireletsa motswedi ya kgotetso. What is clear is energy requirements will continue to grow for decades to come. The Organization of Petroleum Exporters. Se se teng ke gore letlhoko la kgotetso le a gola lefatshe ka bophara. Mme dipego tsa lekgotla la Organization of Petroleum Exporting Countries di kaya fa letlhoko la kgotetso le tla oketsega ka 23% ka ngwaga wa 2045. The energy sector, and I appreciate all the energy sources and what they can offer. Ba ba tseneng phuthego ya malatsi a le matlhano ba tla nna le seabe mo ditirong tse di farologaneng tse di akaretsang go neelana dikitso, go rotloetsa tlhabololo ya kgotetso ya sennelaruri le go rotloetsa kgolo ya itsholelo ya mafatshe ya kgaolo ya Afrika. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone.
lefatshe la Ukraine le lebogetse lefatshe la Botswana le a mangwe go bo a tshwaraganetse go lopa gore go nne le kagiso kwa lefatsheng leo se se tlhalositswe ke moemedi wa Ukraine mo Botswana kwa segopotsong sa dingwaga tse tharo ntwa ya Russia le Ukraine e ntse phagetse mojadi mokibelo wa bega mo dingwageng tse tharo tse di kwa morago lefatshe la Russia le ne la thasela le go boletsa ntwa e masisi kgatlhanong le la Ukraine mme ntwa e ne ya madikago le maharathata bomme bana ga mmogo le banika kakaretso kwa lefatsheng leo la Ukraine ntwa e ne ya gwetha gore mahatshe ka kakaretso ba nne seopo sengwe mo go supeng mowa ke monokeng ko lefatsheng leo selo se se opelwa le gofi ke puso ya lefatsheng la Ukraine. We are very grateful to everyone who is with us. Re lebogela ke monokeng ya bothe mo nakong e thata re itumelela ke monokeng ya akaretsa go tswa kwa mahatsheng a sele a akaretsa mahatshe a Germany le lekgotla la European Union. Lekgotla la European Union le bana le seabe ba bangwe ba tsibogela mokgosi wa ko Ukraine mme seo e le sekao sa go thomisa gore go na le kagiso le thokgamo la hatshe ka bophara. As we mark the third anniversary of this unjustified war, we recommit to support. Jaaka re le mo segopotsong se re ta tswelela re itama go ema nokeng lefatshe la Ukraine. Up to us now to match their determination with unwavering solidarity. Moemedi wa lefatshe la Ukraine mo Botswana o supile gore mo segopotsong seo ba ta tswelela ka go gatela pele ka tshologelo ya gore se ke loeto la ikgarathelo le go tswelela baemanokeng gore go na le kgololesego go lefatsheng leo ga mmogo le go thomisa gore ga go nne le kgatako ya ditshwanelo tsa batho gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Motho e tshogare ntse re a le tsone lekoko la komiti ya dibetso tsa tholego ko kgaolong ya Gantsi le tlhalosa ha banni ba kuke ba se mo diphatseng tsa go tsenelelwa ke metsi a neng a sologetswe go ralala motse o se se rurihaditswe ke mothusa molaodi Re Fredericks Njavera yo neng a tlhalosa ha ba tsweletse ka go ba motsamao wa metsi ao leitho ka mahelo a beke komiti eo e ne ya ema ka dinao go epa mosele go haposa metsi ao go babalela matshelo a batho le dithoto tsa bone a pego ka Angela Enosa. Ngwaga wa 2021 ke o banni ba kuke ba ka sekeng ba o lebala ka bane ba tsenelelwa ke metsi mo matlong le mo dikagong tsa puso morago gore pula e go somane le go baka merwalela. Go simolola gate magobe a ka ha ke magobe a talang thata ke one magobe a ka baka metsi a gore a te go tswela ka kwano ka re gona le magobe a mangwe a biriwa gaotsha ka kwa le dego a mangwe a te ko Kamelpan 2021 a tshilehela go tswa ba sega mosele ya kana go dirile a ba helela hela ha sekolong hone re thusitse sente gore metsi a ska re tsenelele gore ante a tsamaya ka mothala wa one. Monongwaga banni ba halola ka tshobala mogodu komiti ne a dira se Motswana a reng go epa mosele wa pula go sa le gale misa gore ba sireletsegile hela thata ka maiteko a ra dirileng gore e be re metsi a santsa isa gore go mo motseng a santsa a tsamaya bo 10 kilometers away ka bo Sontaga ka bo Mantaga na tsamaya bo 1.8 kilometers away e be le dikgantsa gore ne re setse re tsibogile re a baakanyeditse gore a hapoge mo motseng a ska tsena mo motseng tota bona ba babalesegile ba sireletsegile hela ka tselentseng jalo metsi a mo bogompieno ana nka ba a tsene mo dikagong tsone tse o di bonang tse di ka hatse tsa veterinary a ba go ralla le sone sekolo le ha nentse go buiwa dikgantsa gore dikolo di a bulang le sekolo gompieno ka bo se sa bula tota nka bo le bana le baagi ba kuke ba le mo diphatseng hela tse dingwe tsa tse di kalokala tse dintseng ka tselentseng jalo e re ka seemo se sa metsi a mantsi a elang e ka nna kganya ngwaga le ngwaga a nne go na le maano a go rarabollela seemo ruri metsi a ikilata mme na sa ta ka bokete jo bo kana ba bang dintsha le ba ba reng jaanong ba itse le ba ba potielang ditsha ba leke go tisa dikgakololo go sampana go na le nako gore e re ga go dirwa planning re be re itse gore go na le mekgatlha go ditsha di ka biwa nthaeng eng se ka dirwa nthaeng ya lehatshe ra tswela pelo gore kana metsi a go na le tse dingwe tsa ka di dirang mme tsone tseo re ta simolola go di akanyetsa re beeletse gore e re mo tsamao ya nako ga a kata a se ka re tshoganyetsa rala le ga a hitisa setšhaba se gakolola go nna pudimatse ba ka letamo le la nama o sa tshwereng le kana la nna borai mo matshelong a sone
puso le council gormente o motona le council le ba tsaya karolo bothe ba dirile maiteko a kana le rona go mo go rona boikarabelo re bo mo go rona re le banne ba kuke gore re se ka ra tsamaela ka kwano re kgalemele bana gore ba se ka ba tsena mo kotsing ya go ka nna le gore go ka nna le dintsho tsa go betwa ke metsi. Metsi a mo nakong eno a setseng a dule ka motse go tlhalosiwa a tsamaela bokgakala jwa dinoka tsa kgaolo a boteti. Angela Enosa, Botswana Television, Kuke. Dingaka baitlami le badumedi ba ne ba phuthegela kwa bookelong jwa Gemali kwa Roma mo tirelong e kgethegileng ya go rapelela mopapa Francis yo robaditsweng kwa bookelong ka ntlha ya bolwetse jwa makgwafo. Moruti yo e leng moemedi yo mogolo wa mopapa wa Roma o ne a etelela tiro e pele a rapelela gore a fole. Bakereke ba bangwe ba ne ba dira ditirelo e tshwanang le eo kwa kerekeng ya morafe wa Argentina kwa Roma e bontshang ka fa lefatshe lotlhe la amegileng ka teng ka botsogo jwa ga Francis. Vatican e ne ya bega gore boemo jwa ga mopapa tota botsogo jwa ga mopapa bo a tokafala go se kae le ntswa a supa go koafala ga diphilo tsa gagwe mme o ne a lafiwa go mo thusa go hema sentle. Mopapa o ntse a le kwa bookelong fa e sale kgwedi ya Tlhakole e le 14. Re sware gore go motho re go tshameka. tla ke go leboge kgaitsedi ya ke le morwarre kgomotsego le reji ka pego eo ya dileng di atla dikgang tsa Setswana mo sebakeng seno. Sebaka ke sa dikgang tsa gago tsa metshameko ke bitso hela go City ke ga kwa mme dikgang tsa rona di simolola jaana. Mogolwane wa company e rulaganyetsang lebelo la Botswana Golden Grand Prix Tlodi Dube o re faditse fa lebelo leo le tla tshegediwa mo ngwaga ka kgwedi ya Moranang. Lebelo leo le ne la seka la tshegetswa ngwaga o fetile morago ga go tlhoka kutlwisisanyo magareng ga gagwe le lekgotla la Botswana National Sport Commission a jaanong rutlwe Victoria Dakin. Dikgotlang tseo di ne tsa baka gore lekgotla le le okametseng mabelo lefatshe ka bophara la World Athletics le emise lebelo leo. Dube o tlhalositse fa ba kgonne go rarabolola dikgotlang tseo. The new minister came on board and a ba kgona gore a re thuse go rarabolola bothata jo bo ne bo le teng and ke a dumela gore yaano gompieno re le lehatshe re goga ka giere e le nngwe hela re boelelane ka gore re nne le di MOU tse e leng gore di a re guide ba rothe gore o berekela ha yo dira eng ka gore at the end of the day we need each other gore re pushe mandate ya gore event e nne yone tota. Le fa lebelo leo la Botswana Golden Grand Prix le saletse ke nako e khutshwane gore le tshegediwe, Dube o supile fa go tlase ke go ba kgoreletse ka gope. O tsweletse re monongwaga ba ikerela go akaretsa bana ba dikolo gore ba phadisane pele ga lebelo la mmang go rotloetsa metshameko ya dikolo. Ke a dumela gore this year ka ha event e marketileng ka teng we have started the LOC is working already though re santse re emetse gore re launch ko Batswaneng gore ba itse gore ke mang o bereka mo event but hela go bua maruri nako e santse le teng stadium le sone sa ba ka ngwa ya ka re bua jana gore re nne le event e rileng. Tlodi Dube o supile fa babogedi ba tla nna karolo e botlhokwa thata mo katlegong ya lebelo leo. Starting next week the tickets tabe dile out tabe di rekisiwa. We are using the same company e leng gore ke yone ne di rekisa last year and this year I can tell them gore next week let them go and buy the tickets. Lebelo leo le tla tswelelang le ka fa tlasa lekgotla le le okametseng mabelo lefatshe ka bophara le tla tshegediwa ka Moranang a le malatsi a le 12 kwa lebaleng legolo la setšhaba mo Gaborone. Barotloetsi bagolo ba kgaisano ga mmogo le madi a dikatso tsa batabogi di tla itsisiwe mo nakong e sa fediseng pelo. Victoria Dakin, PTV Sport, Modipani. Mejana faratsa mo go tsa mabelo re tsena mo go tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa Matebele se tshamekile maleka le fela setlhopha le sa Mochudisana Chiefs mo motshameko wa league ya FNB Premiership ona o tshamekela kwa lebale la BPSC mo tsatsing la maabane. Kgomotso sefa ko ona le ko
Sethopa sa Matebele se ne mo motshamekong o se lebile go bona phenyo ya boraro ka tatelano fa sa Chiefs sone se ne se batla go tsweledisa diphenyo jaaka ba ise ba latlhegelwe ke motshameko mo ngwageng wa 2025. Karolo ntlha e simolotse le bonya jaaka dithopa ka bobedi di ne di sa dira maiteko ape a tsitsibanya mmele seo se isa motshameko ko nakong ya go ikhutsa ka lefela sethopa. Karolo ya bobedi ya ta dithopa di tateditse tshameko di dira maiteko a go nosa ya re motsotso fela morago go simolola ga karolo ya bobedi sethopa se se sa nna le sebaka sa go ka tsaya ketapele ka lobopo moremi fela Matebele le bone bo ba sa nna fela Tebogo Mogotsi a bona kgwele ya gagwe e sirelediwa ke motshwara dinno. Mo motsotsong wa 76 Thami Zulu a thula kgwele bonte go tswa mo sekhutlong fela motshwara dinno wa Kukantshu a ba eme senta go ka sireletsa go netefatsa fa ba tswa mo motshamekong o ka ntha. Probably what didn't work as well was our transitions. Although we had good transitions, I think we created enough chances. Fa re tshameka re tswa ko morago re lomagana re ne re kgona go raga ko dikoteng tsa bone. Ke tsaya ke re tshamekile jaaka re ne re bata. Ha ne le malobanyana hale re ne re ka bo re latlhegetswe ke motshameko o tshwana leo. Re supile tshameko e tokafetseng fela thata. Good character, good resilience, good patience without the ball, discipline, bravery to close the ball down, and worked really, really hard. In the mistakes, we did much better. We looked much better. We looked like we want to get a goal. We looked like we were energized a bit. Even the chances, we started creating a little bit of chances. Re tshamekile botoka thata mo karolong ya bobedi fa re tshwantshanya le ya ntha. Kwa ne re sa kgone go lomagana sente ebile re le bonya. Fela re ne re palelwa ke go tshameka ka gore sethopa se ne re tshameka le sone se ne se sireletsa ka dipalo. Re ne re supa fa re batla go nosa mo karolong ya bobedi. Fela se tsela gompieno ga tshameka jaaka tlwaelo. Tried, yes, but if you try, when you are that sluggish, when you try very hard, and once you try hard, things don't always get to where you want them to be. Maduo a tlogela sethopa sa Magosi mo maemong a bosupa ka dintlha di le 32 fa sa Kukantshu se le mogo wa bofera bongwe ka tse 24 mo motshamekong wa Liga ya FNB Premiership. Sethopa sa Orapa United se tshamekile maleka a lefela sethopa le sa Security Systems. Go mo Josefako, PTV Sport. Gaborone mme jaanong mo motshamekong wa ligi ya first division ya ya ka kwano borwa mo no tshamekela go lebale la SSG mo tsatsi la maabane mo Gaborone setlhopha sa City Pola le sa Presence 11 di kgaogane dintlha morago ga gore di ngangane ka lefela setlhopha a rutlwe Pakostereke. Setlhopha sa kwa Garamona ka sa City Pola se simolotse karolo ya ntlha motshameko o se supa fa se babaletswe ke maemo a borwa ba bobedi a loko se bolotsa ntwa gangwe le gape kgatlhano le makawana ba Presence 11 fela maiteko ao a ita se fololetse ditlhopha di ya go ikhutsa dingangane ka lefela setlhopha. Karolo ya bobedi ya tla se pharologano le ya ntlha City Pola ba tswelela ka ditlhaselo fela makawana ba Presence 11 ba gana nya ya banyana go netefatsa fa motshameko o tla bokhutlong ditlhopha di kgaogana dintlha. Maleka ao a tlogela setlhopha sa Presence 11 se le mo maemong a botlhano ka dintlha di le 15 fa mo letlhakoreng la City Pola ntlha eo e ba tlogela ba le mo maemong a borwa ba bobedi ba huparetse dintlha di le 14. Since we started the league, we've been working hard on finishing. But there's a problem, but we have to work on it every day. Yeah, obviously, if you don't score goals, you can't win the game. We created, but we missed. But the good thing is we didn't lose the game. But we created and we couldn't convert. A very tough game indeed. First half misses. I think 4 clear-cut chances. Ene le motshameko o dingalo tota. Re reteletswe ke go nosa makgetho a le mmalwa ke dingwe tse di kgonang go diragala segolo jang mo ligeng e potlana re tla tsaya tse dintle go tswa mo motshamekong go yeng pele. You only score one, but today we did not even score one. But you know what, we take this point and we embrace it because we count it as we're going forward. Mo metshamekong e mengwe ntse le ya League ya First Division ya Borwa setlhopha sa Magosi FC se kwadisitse tatlhegelo ya sone ya ntlha monongwaga ba notiwa ke sa Jwaneng Youngsters ka nno e lengwe go lefela. Ditlhopha tsa Desert Ngao le sa Tlokweni United tsone di tshamekile maleka lefela setlhopha fa mo motshamekong ono tshamekelo kwa lebaleng lao tsa Police College setlhopha sa Police 11 se garasantswa sa St Diamonds ka dino di le 3 go tse 2. Holy Ghost FC ba fapile Taung Young Strikers ka nno e lengwe go lefela. Pakostereke, PTV Sport, Gaborone.
mme jaanong fa re garela dikgang tsa rona setlhopha sa setšhaba se segolwane sa bomme sa kgwele ya dinao sa the mess se dule mo lebelo la go iphatlha-phatlha kwa kgaisanong ya sejana sa aforika sa bomme sa ngwaga o tlang kwa morocco se se tla morago ga gore ba tshameke maleka a lefela setlhopha kgatlhanong le sa democratic republic of congo kwa toropong ya kinshasa maabane mo motshamekong wa tikologo ya bobedi se ra jalo gore ka kakaretso setlhopha sa the mess se latlhegetswe ka dino tse pedi go lefela morago ga gore se fengwa ke sa DRC ka dino tse pedi go lefela mo motshamekong wa tikologo ya ntlha o neng wa tshamekelwa kwa toropong ya Francistown beke e fetileng motsana wetso pego yo re tisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo nakong ya gompieno ke lemoge ke be ke leboge morwarre tshepisetso kolo yo ena na rela dikgang tse ka pua ya diatla mme lenaneo la the day break le a tswelela nna le rona. We have recently all witnessed the collapse of our infrastructure as a result of the floods that hit us. And it became clear, climate resilient infrastructure. It also became clear